I've been having dreams, jumping on a trampoline. Dobar dan i dobrodošli, ovo je Julia X Silvia, ja sam Julie. I'm thinking about napravljanje a very funny video. Znači, u Hrvatskoj gleda se neka serija, zove se Krv nije voda. I ja se raspitam ili ovo kao serija oko kemije ili something about blood, something about water ili ovo neke vijesti. I onda sam skužila. It's a drama TV show. Nakon što sam skužila ovaj Krv nije voda je actually onako drama TV show, ja sam napravila malo research and it's made by RTL. Like, ja sam radila za RTL for Gospodin Savršeni i ova Krv nije voda je isto njihovo brand. Like, I think it's just funny. I would love to see što još oni može napraviti, što još oni nudu. Pa eto, ako ste vi za danas, ja sam isto za da gledamo ovu. So I googled, ima dosta zanimljivih epizoda tipa Joint to Sock i takve stvari. Ali ja sam odlučila da ćemo gledati učenica rodila dijete svom profesoru. Jer ja sam učenica, ja idem na faks i imam i jako zgodni profesora. Tako da, ovo se može desiti u pravom životu. Znači, tipična epizoda ima 41 minuta, ja ću to izrezati da imamo manje od toga. Zagreb glavni kolodvor. U noći se slijedi na četvrtak u javnom WC-u glavnog kolodvora odvija se prava drama. Kolodvorska čistačica dolazi do zapanjujućeg otkrića. Čistila sam hodnik ispred javnog zahoda kad sam začula čudne zvukove koje su dolazile iz WC-a. Dođem do vrata, otvorim ih i ostanem u šoku. Ugledam bebu kako leži na podu zamotana nekakvu prljavu maramu. To u životu još ni... Čekaj, šta? Našla sam bebu kako leži u prljavu maramu. Bitch, what kind of drugs are you on? The baba found the baby. Neka baba čistačica kolodvora je našla zamotanu bebu na podu. I to se kao dnevno događa. To se dogodilo u Zagrebu uopće ikada. Interesting. Užasno mi je bilo na tom WC-u. Jako me boli. Ja sam čekala da sve završi da mogu pobjeći. Naravno da sam krenula za njom. Ta djevojka je htjela pobjeći. So, djevojka je pobjegla nakon što je rodila. Policajci odvode 16-godišnju Ninu Rosso zajedno s bebom prvo u bolnicu, a nakon liječničkog pregleda kući njezinim roditeljima, koji ne znaju ništa o nesretnom događaju. Kad sam vidio Ninu sa... Čekaj, kako njezine roditelji nisu skužili da je trudna? Nisam shvatio šta se događa, sam bio potpuno u šoku. Mi nismo imali pojma da je ona trudna. Naravno da se krivim što nisam primijetila da je Nina trudna, mislim, znam da to zvuči jako čudno da tako nešto ne primijetiš, ali Nina je znala povremeno imati problema s kilama, ja sam jedno mislila da jednostavno malo se udebi. Znači imaš problema s kilama equals not pregnant. A i to je to. Šta će sad ljudi o nama pričati? Šta će ljudi o nama sad govoriti? 16-godišnja majka, pa to nema ni u Zanzibaru. Tinejdžerica je potpuno zbunjena i nije u stanju brinuti se o svom djetetu. Mama Vera je uzela godišnji i preuzela skrb o bebi. Roditelji su ljuti jer kćer ne razgovara s njima o ozbiljnoj situaciji u kojoj su se našli. Ti samo cmisliš, jel? Jel, to je jedno rješenje. Reci nam ime oca. Hoću saznat koji je taj kreten. Nina se uopće ne želi izjasniti o cijeloj situaciji. Ne znam, totalno se zatvorila, neće nam ništa reći. Ne znam na koji način da dopremo do nje. Ja sam se sad preuzela brigu o djetetu, ali kako ćemo dalje, ja stvarno ne znam. Prije 3 dana na WC-u... So ona roditelji are just like, okay, we're gonna be the parents of this baby, that's fine, ali ljuti su, ali samo kažu da je ona, nisu skužili da je ona trudna, ali spremni su oni biti baba i dida. Who wrote this? Željezničkog kolodvora rodio se unuk bračnog para Rosso. Goran i njegova supruga Vera žele napokon sve saznati o trudnoći svoje kćeri, koju je držala u tajnosti. Nina to međutim odbija. Šta je sad opet? Nina, slušaj me. Mi ti želimo pomoći. Kuć, ova cijela situacija je potpuno izmakla kontroli. Moraš nama surađivati, moraš shvatiti da je za sve nas ovo stvarno malo previše. Znam, zato sam se htjela riješiti djeteta. Kako možeš to reći, Nina? Pa to dijete je tvoj sin. Pa mogu. Pa ne možeš, Nina. Pa nije to nekakva igračkica koju ću pa mogu. Pa ne možeš.
Mislim, barem... Znači, they're acting, there's no emotion here, it's just, ono, skripta kaže, e pa mogu. Se sjetila kakvog imena za dijete. Dobro, što je s ocem? Da li on uopće zna za dijete? Otac ne postoji. Jer ga mi Kako misliš što ne postoji? Otac ne postoji. Pa moramo mu reći, ako ti Zlato ne možeš s njim razgovarati, pa budemo tata i ja se s njim porazgovarati. Mislim, ako ništa drugo, to je moral. Ma nije samo stvar morala, kužiš, mi moramo naći oca koji će plaćati alimentaciju. Mama, ja ne možemo uzdržavati tebe i tvoju bebu. Da, pa što, mi ćemo plaćati, naćemo način. Ma kako pa što? Kužiš, upadneš nam usred noći sa bebom i kažeš pa što? Ja sam sama bila u šoku, nisam... Usred noći, propadaš nam sa bebom i kažeš, pa što? I don't get how this was a functional, ono. Je li ovo, like, based on true događajima, jer ovo je, like... Znala kako se ponašati, jednostavno više nije išlo dalje. Stvarno ne znam na koji način, ono... A čuj, sutra imamo ovaj dogovor u Centru za socijalnu skrb, ne, policija je ne prijavila. A možda oni budu znali nam reći, ne znam, na koji način da dopremo do nje, ili možda... The music, the drama. Ne, moramo mi još malo s njom popričat, samo Ne. moramo malo. So, like, the dad is pametan, the mama's already going all shadow, iza leđa ona ide. Socijalna skrb ću nama reći, socijalna skrb. Ima rješenje izvuć koji je otač te bebe, this is not purpose, all sve ova drama. Jo. Da, što si upravo, ne znam, treba ti strpljenje sad svakog. Ja malo ništa. Ajde, čao. Vidimo se, ajde, bok. E, ako bilo što trebaš, odmah me zove, okej? Može, dogovoreno, čao, bok. Jako sam šokirana. Moram prvo malo doći k sebi. Jako sam šokirana. Šta neka se ponađe? Kopaju po stvarima. I love how, like, samo dovedu brdo i sjedu na stol i škripu. Ne bi to ono potajno napravili, ne, nego ako slučajno Nina vidi, briga nas. Što? I jedan po jedan ide u stranicu, znači... Čuj ovo. Odlično izražavanje, jako lijepo napisano. Ti si posebna učenica. Ti si posebna učenica. To znači sada je on otac. Kako se zove? Možda ima napred, mislim. Evo, ovo je Plavčić, da ti znaš. Plavčić, evo. Da sam ga idem roditeljskom ovoga. Ja ne kužim zašto ove roditelji onako ne znaju malo od djeteta i ko su njezine profesori. Znači, općenito, ne znam, koliko sam ja skužila u Hrvatskoj, svi se znaju. Moj tata može saznat koji su moji profesori lako. A ovi moraju kopat kroz njezije bilježnice i onda još i dalje se pitati, ovo posebna učenica, aha, možda i on otac bebe. Kamera pada opet. Mislim, that kind of shit doesn't happen. A kdo ste mlad čovjek? Mlad? Da. Tijelo je simpatično, nemam pojma, ne znam, nego se malo griješe dušu, ali šta je? Čekaj, Kako slučajno sada ispalo. To ti je taj Hrvoje Plavčić. Čekaj. To je taj nastavnik iz engleskog. To je taj nastavnik? Da. Ukrašen srcem. Ukrašen Mislim ti srcem. kuš da ovo fakat malo too much. Ne znam, mislim. Fakat malo too much. Da meni to tata ikad... I've never heard my dad say fakat malo too much. Znam da je on joj bio simpatičan jako, onda ne znam, neke su se malo ocjene pokvarile pa da više nije bio baš tako drag. Viš da to neka stara slika. Mislim, mogla bi biti jer... Možda ona laže da nije još uvijek zaljubljena u njega. Meni pa je ti sumnje. Moram priznat da kad sam vidjela njegovu fotografiju da se i u meni javio tračak sumnje da bi to mogao biti on. This acting is so beautiful. Come on. Snimi uči. Pa kaj niste vi djevojka Hrvoja Plavčića? Naravno da ne možete Gledajte. Opa, njegova djevojka došla. Sam dobio poziv za pokazivanje očinstva. Došla sam vas zamoliti da nas ostavite na miru jer Hrvoj s tim zaista nema nikakve veze. Pa dobro, potvrdite da nema nikakve veze, nek se podvrgne testu i nek dokaže da nema nikakve veze. Znači oni su zaključili da Hrvoje je otac bebe, a njegova djevojka tvrdi da on nije. A Hrvoje onda neće ići na test. Znači evo te nek Hrvoje ide na test, ako nemaš što skrivati, sve bi bilo jasno i okej. Da je profesor iskoristio učenicu, a ljudima u stvari ne osjećaju nije bitno to istina ili nije. Pa naravno da je bitno.
Moje dijete ima 16 godina i već je rodila. A ja da se zabrinjavam u pogledu profesor. Znači kako ona gleda, naravno da je bitno. Like, nema prave tu emocije, znači, da se to meni gleda, ja bih rekla, nema veze da je to bitno, to je moja čer! Ona rodila! Like, neka ti jačvako. Čali, tineđer bez prezijene pare u džepu. Slušaj me ti, tvoj dečko otac mog djeteta, htjela ti to ili ne, on je mene volio. Volio? Tebe, da se pogledaj. Šta, daj, prestani više lagati, prestani više s tim tvojim sanjarima, priznaj da lažeš. Moj Hrvat to nikad ne bi učinio. Očito ga ne poznaš baš najbolje. Aj, prekini više i makni se odavde. Ne da se slušam tvoj gluposti. Da krenete, doviđenja. Volite da je on. Fakat ne kužim kaj se ta ženska umišlja, ono. Mislim, dođe nas tu molit, ko da će to nešto promijeniti. A ne. So, Nina sad potvrdila Hrvoje, zbilja njezin otac njezine baby, and his girlfriend's like, bitch, no he ain't, ali i dalje nema nikakve tu prave emocije, nego samo su onako, čitaju skript, like, I'm confused. Znači, ja mogu pratiti ovu priču, zanimljiva je priča, ali gluma 0 bodove. I just love the song, it's too late to apologize. It's too late! Evo napokon na test. Nego što je Ninin bivši profesor kao mogući otac odbio test za utvrđivanje očinstva, sudskom odlukom će ga primorati na to. On je odbio testiranje. Znači on je odbio taj testiranje i sad ga moraju suditi da bi se testirao. Joj, Hrvoje, znači samo priznaj da to dite tvoje. Dobar dan. I kako ste mi? Sve sad pod kontrolom. Jesi li upućeni? Da. Samo polako. Ma znam, samo se bojim da nam prikažu kao lažljivicu. Ako ne uspijem dokazati da je Hrvoj otac, onda mali Filip neće dobiti nikakav novac za uzdržavanje. Potpuno razumijem tvoje strahove, Mali ali to Filip. si jako uzbuđena. No, međutim, svi će danas morati donijeti presudu koja ovisi o dokazima. No, ja sam jako optimistična. Nadam se da su dokazi sasvim dostupni. Hrvoj kretenu jedan. Nina, smiri se. To dijete. Hrvoje, kreteno jedan. Nina, smiri se, Nina, smiri se. Znači Nina je rodila Hrvojen dijete, a Hrvoje ne želi priznati da je Filip njegov sin. Nina živcari se više, nemoj ga samo nazvat kreten, nego nazove ga debil. Stvarno nisam znao kako bi reagirao. Bilo mi je stvarno neugodno. Dok smo stali pred sudnicom, pojavio se taj gad. Ja sam se jedva suzdržavao da mu ne zaljepim jedno. Kako je moguće, on pred mojom Ninom neće priznat da je otac smeće jedno prevarantsko? Smeće jedno prevarantsko. Bić, znači on ima 40 nešto godina, on je spavao s svojim čer, kako nju sad možeš uzdržavati uz tog? Ja bih rekla onako kao pa ti si bla 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 bla. Like, u redu da nakon vremena se smiri situacija, ali nije vremena prošlo, znači ovo je sve se dogodilo u roku 5 dana je ovo. Jesus guys, come on, have some emotion, have some feeling. 100% pozitivno. Napustimo se priču, idemo mi napokon doma. Ajmo kući svoje. Mirite, kasnije ćete o svemu moći na miru porazgovarati. Puno hvala. Hvala vama, ja sam optimistična. Doviđenja. Hvala. Tako sam sretna da će Hrvoje morat napraviti cest. Imala sam osjećaj koji da mi niko ne vjeruje. Sad će moje tvrdnje postati službene. Samo se nadam da nisam otac. Ako jesam, stvarno sam u gabuli. Samo se nadam da nisam otac. Ako jesam, stvarno sam u gabuli. Like, what the fuck? Like, nadaš se da nisi, ali znači jesi, ti si otac, znači pripremi se da daješ novcu djetetu, that's all you have to do. Znači nije morala doći do suda. Ako si već znao da postoji mogućnost ti otac, samo si mogao ići na testiranje. 6 tjedana čekanja je napokon prošlo. Najzad je obitelj Rosso dočekala dugo iščekivanu omotnicu, rezultat testa za očinstvo. Vi ste ljudi. Hej! Stiglo je. Znači, I like how the apartment actually looks like pravi apartman, to je jako cool, jer ovo sad stvarno izgleda kao da se ovo dešava trenutno. Ali njihova gluma je preloša. The fuck. Ona koju čekamo. Je. A? Tek se stigao! Da. Brže. Malo gasko, pomalo loše dalje. Test je pokazao da je Hrvoje Plavčić 99,999%. The muzika. They're so happy da je Hrvoje Plavčić otac. Znači, dalje ste u kurcu, ljudi moji, to nije... Gledalo se celebration
it's a celebration, it's a party. Hrvoje Plavčić je otac, znači u kurcu ste i dalje. Hrvoje Plavčić ima 14 godina, your daughter's 16 i rodilo se dijete Filip. Znači vi ste u kurcu i dalje. To nije celebration sad da se grlu svi, ono, bravo Nina, Nina, you're stupid. Đure je stvarno otac. Sad konačno imamo crno na bijelo da je Hrvoje otac. Nina je ipak cijelo vrijeme govorila istinu. Sad trebamo sjesti zajedno kao obitelji i razmisliti šta ćemo dalje. Bila sam jako sretna kad sam vidjela rezultate testa i kada je službeno dokazano da je Hrvoje otac djeteta. Sada mi napokon se vjeruje. Ne samo što će plaćati alimentaciju za Filipa, nego ću ga još tome prijaviti na policiju. Da. On nije smio iskoristiti svoj položaj nastavnika da zavede maloljetno dijete. Da, ali ja ne htjela da on završi u zatvoru. Uostalom, ako završi u zatvoru, kako će plaćati alimentaciju? Ne, ima Nina pravo. Znači, Nina je jedina pametna, ona ne žele da on ide u zatvor, a otac kao on je zaveo tebe, on nije tebe smio zavest. And the mom's just like, upravo si, mužo moj, upravo si, znaš što, Nina, ti si upravo. Znači, two-faced little bitch of a mom you got there, Nina. Onda bi on imao mogućnost da dobije i skrbništvo. Ne znam baš da nam to... Zapravo se... Lagani death metal in the pozadina. Sada napokon možemo živjeti svi kao obitelj, lijepo, sretno, sa Filipom. Jako mi je drago što je mama i tata podupiru i što je mama tako brižna. Mislim da će sad biti sve dobro. That was cute! That actually was really cute. I really enjoyed this episode. Znači, ova serija je stvarno onako zanimljiva, ali je presmiješna jer u kvalitetu je onako... Znači, u glumu, u kvalitetu i u... ne znam još to, presmiješna je, ali onako priče su takve da se može ono lako zavesti, samo se gledaš to i smiješ se, because it's really funny. So, I guess this is an American Girl reacts to Krvnija voda. Krvnija voda gledala bi te opet, jer si smiješna, ali ne zbog to što si realno. Hvala puno što ste gledali ovo s menom. Like, comment, subscribe, komentirajte vaše najdraže epizode Krvnije voda, možda je gledam sad u svoj relax vreme. Ne znam što još da kažem, ako vam se sviđalo video, lajkajte, ako nije vam se sviđalo, dislajkajte. I don't care, ono, mislim meni puno pomože kad lajkajte. Ali eto, to je to, vidimo se sljedeći video. Watch your Krvnije vodas, guys.